Bye, so nag-second dose na ako sa vaccine karon and nabuhat na-injectan ko ganina at around 3:15. Karon 6:45 na, it's around 3 hours, 30 minutes. And sa first vaccine ako akong arm numb pero nakalaag ko initially. Karon surprisingly, I'm using my left arm kung asa gibutang ang vaccine as holding this camera. This camera is heavy na akong gidala kay ang FX3 with uh, top handle niya, nagkuhan kong microphone sa babaw. So we'll try to monitor unsay effect. At first ako kay Burkog, basig mahilantan ko. I've seen some nahilantan sila second day or second dose. But yeah, we'll monitor and we'll see how it goes. So karon again, it's my first few hours of the second dose. First dose case nasakit bugat akong bukton. We'll see how it goes. Yeah. See you later. Bye. So karon mga alauna sa hapon, the next day after my job, nabantayan ako siya mga alas 12. No. Mga 12 hours after sa job, mga alas 3 sa kadlaw ni sakit nagsugod akong bukton. Mura siyang nabunog ba? Then muna tong na-feel na ako. Then ang ilalom sa akong ilok medyo sakit, mura siya kanang bunog sad o ana. Mas intense siya by a tiny bit from the first job. Pero akong gipangandaman kay kanang magkasakit ko or kanang mag feverish daw. I can feel the joint pains pero other than that nothing. Should be a good sign. I hope it's a good sign. And yeah, I need to be in shape kay ugma akong ihatod si Laura mag-vaccine pud si Laura, mag-drive me sa Frankston so layo ang drive. So yeah, we'll see how this goes. Wish me luck. I'll be okay by tomorrow. I'll be top shape. Yeah, update na sunod. So it's around 6 p.m. the next day after sa akong first sa akong jab, second dose sa akong Pfizer vaccine. And the thing is, what I feel right now is that ang ako ng sakit kay bugat sa camera nagkagunit ako sa camera bugat. Ang akong ilok sakit. Ngari sa ilalong, ngari dapat tutoy manana. But other than that, wala ko gihilantan, wala ko magunsa. Kung may ingon siya nga gihilantan daw siya mga the next day, mga hapon. But it's a good thing. Hoping tomorrow it's gonna go through. It's gonna be the same thing. Di ko hilantan nun, then I'll be fine and everything else. But yeah, that's the update around 6 p.m. today. Sige, ako nagpagunsa ni. Bye. Karon ang technically third day since nag-vaccine ko. So yeah, I'm trying to check kung unsay mga panghitabo sa akong lawas with this vaccine. And now I realized nag-video ko ganina sa akong English nga vlog about sa akong sakit man gud siya. Wala ko gi-fever. That's the good thing about it. Wala ko gi-fever. And wala sa kung magsuka-suka. I didn't feel anything bad. It's cold, so nag-heater ko. Pero mura. Pero feeling ako init tungkol tingin sa heater. But wala. Winter magud nga karon sa Victoria, sa Australia. So, karon akong gina-check, nag-video ko ganito sa akong English vlog ko. Sakit naman ako underarm. Pagkala ko, otoyo. So, nahitabo na ako. Burot eh. So, nahitabo na ako is swollen lymph nodes, which is one of the side effects of vaccine. And ingon sila nga, tender. Sakit siya. Nagit siya murag. Nagburot gid siya. So, sakit siya. So, ingon sila nga, anak gid na siya. And then, it's gonna be gone in the next few days. Maybe 10 days. So, we'll see. I'll just put ice on it. And it should be fine. So, as of now, I'm thinking, ako lang gina-dread is kanang vomiting, kanang other side effects. But other than that, that's just it. It's nothing. So this should be alright. Wala ko feeling sick. Wala ko siya gihangak. Wala ko gasukaon. Wala unsa. So far so good. So I'll just end this series of videos because I think ang akong ginakakuyawan is katurang mahilantan ko and I'm fine. Yeah, and hope you guys get your jab also, because yeah, we need to be vaccinated. I know others are di pa mo kumpante sa vaccine, but yeah, if you want to be free, if you want to go around, kinahanglan kita mag-vaccine. Anyway, you guys take care and do what you do. It's up to you. Take care. Bye. So bye, pag third day, kay okay na siya, kanang ang mga lymph nodes, ko use na ba? So nindot na siya. Then, wala kayo update. But, yeah, after ni ko use siya, third day, fourth day, wala siya sakit. And, okay, wala ko gilantan, fully vaccinated na. So, you take your jab also. Bye.